specijala je bila vrlo teška, dosta brzih dionica je bilo dosta peska, bilo opet ovih isušenih reka, puno kamena. Osjećao sam ceo dan dobro, mogu slobodno da kažem da sam baš fit, baš sam imao volju da vozim. To se vidjeli na navigaciji jer sam apsolutno perfektno i precizno navigirao, svaki detalj sam našao, čak sam vodio jednu grupu od 3 takmičara koji su sa mnom dolazili cijelo vreme i pre smo stigli nego neki takmičari koji su bili 7-8 njih ispred nas, koji su pre startovali na Megi, znači najverovatnije negdje se su izgubili. Super što je završen 5. dan. Da se vratim temi, zbog toga je skraćena specijala, zato što nije bilo dovoljno helikoptera, toliko žrtava ili toliko povređenih takmičara imamo sa motorima. Nisu organizatori dovoljno se spremili za ovu tešku etapu, pa nisu mogli sve da odnesu ili da se organizuju, pa nas, ne znam, 70-80 takmičara su izvadili kod drugog CP-a, to znači kod prve zone za tankovanje.